Živjo! Danes bova s Saro malo preverila po Novi Gorici, kakšno glasbo mladi poslušajo, kakšne filme gledajo, kje jih gledajo in tako naprej. Greva pogledat, Sara? Ja. Kakšno glasbo poslušaš? Vse, kar je dobro, razen country. Bolj tako angleško, tako pop, kakšen rap in to, tako nekaj navadnega. Jaz poslušam bolj vse, metal, rock, pop, klasično, kar češ. Vse sorti, odvisno od časa ali pa od... Od letnih časov, po zimi bolj rock, poleti bolj... Ali kar delam. Karkoli, pač kar je na radiju. Različno, ponavadi mirno najraje poslušam. Bolj funk, Brazilian. Bolj Balkan. Vse pomalo. Rap, Balkan, Amerika in tako. Ki pa poslušate to glasbo, imate kakšne aplikacije plačljive ali pač pobirate dol z interneta, tipo piratsko? Ne, Spotify. Spotify. Ne, ono za džabe. Spotify. Kakšne serije, filme gledate? Filme samo horor, tako da od filmov. Pogumen človek. Ne, karkoli je na Netflixu. Kar je zanimivo na TikToku, pa najdem. Gossip Girl. Gossip Girl, ja, klasika. Niti ne. Arcane, meni ne bo všeč. In kje gledate to? Netflix. Netflix? Netflix. V bistvu sploh ne gledam toliko filmov, če je kaj tako bolj na televiziji ali kaj takega. Mislim, meni jih tata posname, ne vem kako ima. Ja. Ja, jaz imam kar en par spletnih strani, ne, zastonj gledaš. No.